Khairone kaitor hamjone kaitor apha nono belai hambai tini uning jora kaham naithoke snabiri ma bagui hon nukhungo ningsing no tubuma bagui bobagra nono belai hambai Prabhu ningsing bai tongdi Prabhu tini bo sing haino hai nini kokthai kokbai kuplungui thangmana bagui ning ano use khlaide kaitor mungse kaitor ningse beba Prabhu nini kokthai kok nini phasingo simino sing thangman thung bogra ningso bade puila sing pai thakjara tongdi Jesu nin mungbai sano Fade sing 2 Corinthians chapter 5 verse 7 sing last was a kandasa mabai ani tini ni koksana manbo gothokjak sing Jesu ni raidao hemi tongmani no sing belai ke wanso nya nango kubide sing Jesu ni raidao hemi tong saksak no sing Jesu no poito khlai hinerok sing boni samate je sing hemi tong fade sing homno to kai tini kok bai sing saksak no amjogoi nai le no sing kubide kai to no poito khlai nei hinai dabi khlai nerok kai tini poito khlai mana thik lama sing himi de tonglai fade sing tini o kai tini kokno kuthoke wan suglai no sing bujina bagai tabok train thangi tong ke sing saiman bo kaisa treko thangi tong khai de bana abo jotono saiman bo sing gari rok soli mana lama o ya boni alada kaisa trek tong bo alada ti thangya lama ga ke sing boju lama ti thango side ti ya amon bagai sing je poitoni lama o himlai tonglai mani je lama o de sing himlai tonglai naki poitoni lama o himai side ti himlai tonglai sing am nuto nyotini wan suglai nai 2 Corinthians chapter 5 verse 7 aron abakino sawo walk by faith not by sight poito by himdi te poitoni saido ya ni so saido ya jora jora sing kabang mano poito khlayo ni so yang poito khlayo ang kaham no poito khlai nai ni sing dabi khlai kintu sing soi soi ke poitoni lamao de himlai sing abono tini wan suglai no jisuni raida ti sing thangna musum obo belai khe nango karon sing poito khlaima bese ma thangjago ma thangjago mana ereng ya abo haine ereng ya abo no khasa kani klai phai kyar no ri rikha abo ni kolo ke bukuno satok jangmani khori thuisakla jamani kori ke ongkhamo kintu ma thangjak abo ereng ya abo no snamnan thangtani khlai thangtani sinini bukulo srishti korta o kathar kaitor lasi phonu jangman tong satok jangmani tong khairok ma phaiman bagui se singabo no poito khlaima bai ma thangjago kinina poito boba hayona nang poito lamao sing himlai tonglai mana boba hayona nang obno to sing tini wan suglai no tam sauro 2 Corinthians chapter 5 verse 7 no obaini sawo tamni hinba sing nukma bai tongya poito bai se tongo English ong kake walk by faith they not by sight sing je poito khlainirok sing tamni himlai poito bai se sing himlai hini saw poito ni saido ya lamani saido sing tongya hini saw obno to sing tini kutuke wan suglai no poito bai himmani tamo poito bai himani abo actually tamo boba hai jadabo sudo ang poito khlayo hini saman bai simide kono action kori jong khana abo kono practical kori jong khana sudo sama bai simi dong khana sing obno to tini wan suglai no Ephesians chapter 4 verse 1 sing aro porikha nuknai sing poito bai himani abo tamo actually ka sing kabang ma kai to no poito khlainirok sing phataro thangna nangya elembago kabang mano tongo sabotong Abraham song poito bai himkha borok saijo himya borok tatal kok saya borok saka o de je hai bisingo bahaino kai to no tatal kundino khlaya borok sing nugo bo thangka no kanan o nahari thangka borok sing Moses no nugo Moses bo poito bai himnani ni je furu sengkha sing tamunuk bo ni ukulogo tamo bo rasfrasar ya kari phayo bo pharaoni nogo toro logo baro tong thogi thogi tong ma khamo haipan botam khlaike ba abono yakari thangnani singnu poito bai himman Paul borok khamya borok buthanai khoroksa Christian no sajaya khoroksa bo je position no poito khlani yasaka bo kulo phasing naharka bosaw ang baskang o phasing khasigi thana hiniso aboni bagai sing Bible rik sawnya khake kabang ma poito khlani rok borok ni aje bishas belai khe krak te poito ni lamate himi thanga kuno dinobo poito no yakar khabai kri borong amon bagai sing kubunyo poito khlai ke sini tongmung sini samung sini himmao sini kok samao sijagi jetong abono to sing tini wan chuglai no kai tini kok bai phari sing tini sak nam chuglai no tam saro Ephesians chapter 4 verse 1 no aro saw tam sa sing ringjak khangke ringjak hai borok hai ke tong rini saublaro sing judi ri si ringjak khangke tamni bagai kai to singno ringkha
a ringjak bekti haike ning tongna nangnai hini saw sing jora jora Kristo ni arol to phaikang tamo khlaina nangang saisi maya ani o langma nang tam ke slaijana nangang tam khaya nang saisi maya sing epis charni eko singnugo subrani samung khlai tongma bai ang alongo sobjagui tongnai norokno o kok sajao tamsanai di pol sawo ang alongo sobjagui tongo haipon bo sanana yaje norogani bai suri do ang khabai to khani saya naidi wansukdi poituni lama tamo hamale alongo sobjagui tongmani jora bo bo kha basaru tamsa kaitor norokno ring khaba risi ring khangkangke kol khlai kangkangke tamsa norok a ringjak ma tuino tongri ni saw kaito sinu ringkhangke mungsa sini bai ringkha tamni bagi ringkhangke poituni lamao himna bagi singru ringkha ni saw ke sing poituni lamao himla je tonglai sing sak sak no belai bisas khlainya hini sai mansi am belai kasam ang kristano mani kasam hini sing dabi khlaiman kintu ang poituni lamao himi je tong kaito sinu ringkha tamni bagi ringkha poituni lamao himna bagi sing a poituni lamao him ka hanke se sini aje assurance ubuino sini ama thangjak mano sing khom ke sing aboni tongthong mungno mannani aboni bagai tai tamosa Rome chapter 6 verse 4 sing thanglayano kisa khalogon khana layano Rome chapter 6 verse 4 sing porikha ke nungnai kai to tabuk singno ringkha ke tamni bagai ringkha ke singno ketal ke tongmung asai ketalong mani akokno sawo Rome chapter 6 verse 4 sing porikha ke nungnai sing sajak aphani phan bai Kristo ku thuni muthangei ti sajak ma haino singbo abohai tongmung ketal tongoi manna tuike baptismo ongoi Kristo bai baksa thuyei boy baksa phobjaka hani saw wansudil tamsa sing sajak aphani phan bai Kristo ku thuni muthangei ti sajak mani aphan tamukhlai singno tongmung ketal tongoi manna tuike baptismo ongoi Kristo bai baksa thuyei boy baksa phobjaka hani saw sing a Jisu Kristo je thuimani abani thimani Jisu Kristo phobjakmani abani phobjakmani boje ketal ke thangi basa phimani abu ketal langma singno riwoni saw ning poito khlainai lama himan tamba abongka langma ketal born again Christian ning born again de ketal ke asaijak de ang kubuino thik no tongo sing ritually jo to jagao no sing ang se abunang experience songsa jepuro pastor ano tuyo baptismo re kubuino ang abo sanalasiya ang hain tatal se saw ang Jisu no poito klai hini saka kintu actually ang babuno kiriwi sapudang yasak mai tatal ke sing poito klai hini dabi khlai mano sing kaham Kristen haiket anu 2 bosor dore anu borok kaham Kristen ni tongta kintu ang saiman ang kaham Kristen ya ang poito lamo hitu hinia ang baro sauning ketal tongmung ketal le mankha Kristono mankhangke Kristo bai thamjang mana bu tamoba a Kristen a thamjang mana bu Kristoni nini ongkha Kristoni a kaham nini kaham ongkha ke ketal life ketal tongmung mane mankha sing poito sing himung ke sing a langma ketal le mankha nagina haiko na slai ko sing kisapano ke sing poito ni trego phaya ko tei sing te kaisa nungnai ek Peter 2:11 wang war porlia ek Peter 2:11 sing nungnai sing poito ni lamo himu himani aboni meaning ongkha ang refugee haike tongo o sangsaro ang o sangsani no haipano sangsar ania ani tamo sukna hase sini mentality sini poito khani mentality mindset ongna nang boro ke ang khoroksa refugee se aboni mane thamba oro khata bera sugli ta khlaidini samaya obo manya wi kuno yang sanai mase sini asa akhangka kabang ma tongo mannani musung mani kabang ma tongo manya ngui mano sini musung te yongi meyam ongi mano aipan au bai khata bai sugdi khata bel sugdi ni sanai mase refugee mane ang oroniya ani tongthai te kaisa jaga tongo orang khabera sugi manja sini mindset borong na Christian khoroksa poito khlainani mindset borong na nang sajiman ang je lamao himi thong a lamani paithak aro ang sogina nang abo sabong ka sajiman abong ka Jisu Kristo khoroksa kan dasmnai hindi wala rasabo angle maji yongi thangkani saw ang tuyo rung sogoi thangnai ani station sabo ani Jisu Kristo ang aro sogoi asa gang tuyo sogoi mang thangsin sini poito lamao a Kristono prapti Kristono kosolongni nahar musin tongno senangne an bayarono porikha saiman nai refugee hai hini saw sing refugee hai yongi thangkani Hebrew 11 kisa naile nabo Hebrew 11 sing poito lamao himi tong hangke abo tamno represent khlai sing nugo poito khlai kangka ke sing je khatung ui tong mani abono mankha obono confident ta poito lamao hinga mane tamba
आं जे लामायाव हिमी तमान आबो भुल करै आरो कोनो उद्रु मुद्रु करै कनफिउसन करै बुजिना बागै आं जे आन नगो थाङो आं कुनदोनो लामा करवान हिन्दे वान सुगबा आं साइमान सुगो आं खाबायरा सुगो आं जुदि काहाम किरिंखे सगै आं थिकानि ला नगन सगैनै आं बुनि नगले सगै गिला सिना खातुमु आरो नता सिनि स्लाइजाकनानि सिं परिबर्तननो नांखा स्लाइजाकना नांखा पयतोनि लामायाव के सय सयखौनो हिमना नांखासै आउन बागै सिङाव प्रेखेन दंनाय पयत खालायमानाव तामो सिं जे खातुमानो मानखा हिमा सिनि मानखो आबोनि मानो तामबा निं स्राय स्रायं दे निनि पयतोनो मा थांखो निनि पयतोनो जे लामायाव थांनाय हिमान आरो त्राङै थांनाय आबसे तै सिं रूम 10 नि 17 नरक मानखांके परिमानो नायमानो आरो ताम सिजाक तंमले हाके ताबु कथमा काहाम खनामा तैसे पयतो फायो फिया ख्रिस्टनो पिरमा तैसे कथमा काहाम फायो हनिसो पयतो बाय हिममानोखा आबो आं ख्रिस्टनो पिरमानि निं जुदि पयतो बाय हिमि तंहाके नायदि सिनि पाराव सिं सिरि खय कथमा काहाम पिना नांगला पयतो ख्लानि रुसुरसे खाबासारि माननाय सिं कक सायावनो साइलेन्ट प्रिसिं आबो सिं जुदि पयतो बाय हिमखांके सय के पयतो बाय हिमखांके नुंबा बाय साइमाननाय आ बरले पयतो बाय हिमो खरसा पयतो ख्लानि बरक पयतो ख्लानि सिनि मानो कक सामा बायनो सिनि मा बायनो आहन बागैनो नरक नायदि पल तामसा साइदिमान पयतो लामाव हिमदर न मानखांके सातंनाय हिनि बो बायके सिनि खाना अबो खिसान नि सिं केबो दे अब रितंग बां खिसान हिने पल जेफोरो दामास्कासो थाङो नं नायदि ताम सिजाबो पयतो लामाव खरसासे हिमखांके बुरिबान चालाफान नमैबो आलंग दानाय हिनि बायके सिनिका तमुं सिनि स्लाइजाक मानि तमुं सिनि स्लाइजाक मानि सिं कुबै हे कायतनो मानखा मानि खातुंदि सुकना हाव थांनो नाबोसे कारण जरा बेलाय हामिया बुखुरु तामङै थां केबो साइमाइनि हाइसे मोबाइल खुलुक दि जरा का हामिया जबा नांलाय मानि पाइसु गया ताबु फानां जे स्लाइजाक गियां काके केबिं मुं फाइफोरो बेलग मुं फाइफोरो सिंगाबो हायनो खारै थाङानो सिं एमनासे गिर्जा थांबां कायतनि कक खानामांसे बेलग जाफोरो सिं बेलाय लरि थाङो कायतनि कक करि काके स्लाइजाक गियां के बेलग जाउं फाइफोरो सिं तङै दे मानो ओ बिसिक सिरियास केस बिसिक सिरियास ओ बुजिनो नांसुगो आबाहाय आउन बागै चिंते काइहा जागान नायनाय हिब्रु 11 नि सयो सिं नायखांके नुनाय पयतो ख्लाइमानि पयतो लामो हिमानि आबो आं कायतनो खुसि ख्लाइनिसो सिं कायतनो खुसि ख्लाइजानाय कुनु कुरै सिंउ ताकजाक माथेराव हाके पसा देउइ रां रउइ खुसि ख्लाइमान नै तावान सुगदि कायतनो खुसि ख्लाइनाय काके पयतो बाय हिनिसो पयतो ख्लाइमानि आबो कायतनो खाहामरि हिनिसो पयतो ख्लाइमानि आबो कायतनो खाहामरिओ निं पयतो ख्लाइखां कायतनो खाहामरि दोनखानिसो आउन बागै आंनि बिश्वास आबो बेलाय पियर रंना नांनाय टाटालिया कारण कायतो सिनि बखानि ककनो साइमानो पयतो नायो ताम साइमान पयतो स्लाइजाक मानि नायो पयतो एक्शन नायो आउन बागै सिंगाबनो मा बुजिलायने अरो किसा सिं परलायनो हिब्रु 10 नि 25 tamsa poito nayo kuthum laimani fellowship kring ke ni a poito tamoni ani kuthum mani korei ang kaitor bai kering mase korei ni a poito tamoni boba hai poito abo ning abo obossoi ning saite himi dong ning a poito ni thik lamau trego himya ko aun bagai sawaro tamsa sampai phairuk paithani sal sampai phairuk kuthum laimani yak karkhani saw baksa hibru songo ya bandoro gabai tang rini saw kuthum laiman yak takar di tebose bangdi tebose kabang phajini sing kuthum laiman tam labong sing khorosa khaba salai nuglanya khasrang layo aitini kok siring layo abahai ake sing John 15 ni pasang porlia aro saw Jisu Kristo bo sak bai thang angur bufang bai angur bedek nang yang kake bo bathaise thai manglak ni saw poito khlaimani abose poito khlaiman abo saka simia saitya poito khlaiman ang khabo pura Kristo bai ang nangsukho eke Jisu Kristo ni aroni aje tos aroni je vitamin aje pholani minaro tamni abo reflect gonya heno tamni slai jagi heno sing poito bai hinna nangnai poito bai hingba ke Kristo bai ang nangjak ke ani se krikha anaro je tomon saw phaisina Jisu Kristo na sobab
hamjakma khairokma slaijak naharmani wansukmani bepak slaijakmani abo bepakno forani bagui kuthukke wansukmung phainai abai am bagui sing tekaisangkake sing lobmung 119 ni 105 porike saimannai je poito ba himman angkhabo kaitor ni kok ani yakung ni jati hini sok poito ba himman angkha ang tamo himi thong ang manag mawya ang kaitini kok ba ke himi tongo himmani abo light ganang lamao tamo tongkuri ang bebak saimano poito ba himman angkhabo abon bagui poito ba himkangke sing kristono kaitono puilau tonimani kaitono ang puilau tonimani ambai phari sing buhu bai simia ambai bible abuni diman khlayo sing ayang room ni 10 ni 15 de bojagadan 10 ni noyong khana poito simia hani sawo buhu bai simia bukhabai diman khlayo kaitor saimano nini buhu bai simila jotono saithangmano bukhabai le abos joto saimano bai saw bukhuk bai bukhabai poito khlaikangke jisu kristono kuthini thangi basa hini poito kake ma thangjak suka hani saw amon bagai phari sing bukhuk bai simia bukhabai poito khlaileno poito himani abo sudu ang Christian Baptist na kha abo yado poito hingkake jora singapore man abo Christian ble abo to Baptist na khable ani ma babu Christian abo poito ni ubuya poito angkha soi soke practicalo poito lamo himnani poito diman khayo ning transform mongnani slaijak nani kotalke jibon japon khainen pholani bagi wansuknani phari asing thun singtini obono wansuk laino phari ang dong obono koimung Christoni bisingtei hindi poito bai himlayano poito bai himnan thake sini slaijak nan nangnai slaijak nan thake kosto ton nangnai horachake kuno manei sing horachake khibi maya slaijagi maya phiaba poito lamo himkake kaitor phandinai subana abose kokthai koni bagi प्रार्थना khlainai khairone kaitor hamjane kaitor apha nono belai hambai probo ning tinibo sing poito bai himnani kokno ning sarikha subakha sing saite himya kaitor sing poito bai se himo aun bagai kaitor sing sengsaro tongsak ning phaini sal nasingi tongi manna bagai poito bai himi thangmana bagai probo ning sino subade kokthai kok bai ning oro phaini jottono ning hamari khlaidi mathanai bu bagra jisu nini mumbai surisano amen